Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dah betul ya. Tadi tekan kami ni piwan takai sini nego udah fis ni dia tak dege ni tu. Alam mana keru imo tadi yang guna situ cerita itu piara itu cerita. Nam ni video tadi ni nanti kita pun lami orang mau tadi nama orang mau capan orang mau jika ada dia sudah kamu dah lesa Islam itu yang pun keru naru kuwe sudah pana agama tu deke mana agama bisa sana rakani fi murid itu ramu itu deke ni keru tu imo pada mana agama tu soalnya fi rais murid itu dewas tinggalin Jebijani gedleksan garuma video hala kana mulat kunna mota itu aja sih ini hala kada jadi tentang nira saat rakan dia mata itu namun ini duni mau video kana hala ini akai mana juti ergai ne fana romo na biyo tevis ifis afan somali dawani bene ko ham to datte chagale tara ka chalaja tate na kana woni mo kami ni muzata kama dala ja ergani isra hamure de nan ko jannon e duni sam le tebe ko bin satra ga mo se duta ka mo to do ya juti karo tate kana te wal kabate Yati sangke si tinamon ni tuna pula kana kana romo biya bi kana kana somali biya ya raji tiga raja tani ya gaji garo mo ini haram kana takai sai adunya ngara desa mudati ni tu sama ubiham tu tiya yaro madru ati visa kawan kubuti kirega lai mo aman tana TV ini ni akani ramuru kan gafte yaro dubbe tu tiya kana TV visa kawan ramuru ati garo mo haram ni bai katir ni kara jebenya na maaf ka bon hetu achakai zati mulusan kara jebenya sana achakai zati mulusan ka Nama kubara juga kan di sana ya juga kejelasannya ulah tuh kecil tangka ulah juga tai jani ulah juga bisa garu tuh mana kemana jadi dua semua nama itu aja saya akan juga kota dari tiang kamu tuh mati ya kayak garu tadi di sana langsung kamu tuh mau sontak kan apa lu khawatir terlalu aja garu video tak gara-gara ada tinam juga kumat setiap juga kemana aku itu itu sudah ini mau soalnya sunentane kawan lupa oke tilalu dan nama kan alat tilah gitu tadi ada jadi acara Bakkosa gara-gara artis taatee akkana Oromoo irratti ni hojjeta. Namni kun immoo waan isa mudatee fi akka rakkoo sammuu qabaatee fi dhukkubummaan yaada isaatiin ifirraa muruu fi waan ta'eef hin beekamne. Amma immoo dhukkubbii hamtuu qaisiidha. Namni mana akamaa jechuudha. Taatee kun guyyaa irraa banaa magaalaa marka buradii isaga iska gooy wanta kan isaga kanaaf dhibba dhaggeeffannee haa walitti meeshu yaala dhakhtarka waa laga soo saaray buu ya aku dhacay ninka okay ma aqaan wallahi ninkan xaalad xun baa haysato wuxuu yiri marka horanto dhakhtar baan tagay buu buro iga goobaayay buu marka dhakhtarku wuxuu yiri buradan haddaan lagaa goynin waad dhimanaysaa ya dhakhtarku wuu i diiday buu maadaama uu i diiday anigii baa iska gooyay warroonni achiisa kan bira jiranii lafa aniga baa iska gooyay marka asaga isbitaalka waa laga soo saaray garuu tu immoo nama kana akkamatti deebisaa namni jee akkaaniif diinuu kan raajisuu yaada jechuudha. Afaanuma Somaaliitiin kan dubbatan sunummaan deebisa akkaaniif diinni wal kanaa abbatuu fi akkana wallaan biyya namni isaaf tattaaffii walaalaa jiru tokko hin mul'atu fakkaata. Garuu immoo viidiyoon afaan kanaa kun namoota hedduu kan ajaa'ibsiisee jiru natti fakkaata. Taatee takkaa hin taa'amanii fi mudannoo hedduu takka nama ariifachiiftuudha. Namni mudannoo akkanaa kana qabu hedduudhaatu jira. Taateen kun kan mul'atu yeroo immoo namoonni itti dhiyaatan taatee isaa keessatti fannaa isaa waan ajaa'ibaa irraa hima. Garuu kun waan takkaa nama mudate. Nama sun mudatee jiru. Viidiyoowwan haala kanaatiin dhiyaatan hedduutu jira. Garuu magaalaa jijjiiraa keessatti Itoophiyummaa keessatti gaafa Itoophiyummaan haala sun yoo jiran dubbii hedduu takka nama dhibu. Kanaafuu hanga xumura bishaatti kan afaan hojjetaa jira torba. Akkaanis nama kana kanatti dhiyaatan akka gargaartaniif abdii guddaa isin qaba.